tu mentangi nak sedang ya kata stream ke jongi. Pangan share no yau tahu ID baru password hak kata ke group tu nomor balik kai minta sini ke kata ke group tu. Saya nyaban share so yau tahu ID baru password share kata ke group tu gute kenang mengin sedang no ya kata ke tournament ke jongi. Isu abangan lek kumta so ngampas cokan. Tahu ID password ulayai. Saya te mentangi apa saya kata jing wan join kita ki player ki jongi ke. Kita ki player kasih ki jongi. Nah, ba Sumarlang hinyuta te kani kani ka tournament tang naman taki group te lada pimpat don reh group te nai persungo pimio ban lakai te lada pikwa ban join tournament te to next video ngan sa ai ka link jong ta ka WhatsApp group ki jonga te join po WhatsApp group te pin sala ban join ka ta tournament ka jong apat te kani ka tournament ka bamsi ka ta tournament kat ki bajob kin yo shispa liu diamond plus kin yo lang bat utau karakter Cristiano Ronaldo CR7 bigiong tahu karakter te pinyo artat chispatli diamond pinyo plus lang batu karakter te to menta ki player kilaya wanjan kini ki player kasih satar tinya apa satang ba kata ka room kan full no kala full tengin sedang no ya kata ka tournament kat ki bajob kinyo chispatli diamond plus batu karakter Cristiano Ronaldo sedang gue lah full kita ta room kala full te mentang ini stan no ya kata tournament ka jongi te pisia na peng jong pigi web kai kan ka video yo le se pim yo ban jongi kan tournament te nai sungu yo ba pim pat dia stu ya kata te tongan pas tu mtai pi kendian ba kan ka tournament ka bam ta ka sing ka de ka tournament bang apel kai tang na menta ki tugi budan ka group WhatsApp te ka de ka group tu ka bela kai menta ka si te pisia ro da pi kwa ban kai kan ka tournament ta saya join no apo ka WhatsApp group ka jonga the next video ngan sa share kata ka link jong kata ka WhatsApp group ka jonga te saya join tekat ki bejob nang ne kin yo si spatli u diamond plus bertau karakter u CR7 te karum kala full te to mentangin ya stango inam slam shoe to kasi NGU to mlele lada pi tim ne lada pi kan kumno kumno ro kade ka sentur ka jong pi kade ka tlik ka jong pi te nginam la ban bor ne ban ong kumno ya pi keren kat ba pimon ka ngi yo e ka jong pi so keren kat ba pimon keren kat ba katu ka sentur jong pi ka like dan jing sngau kata kade ka jing pentat buram jing ja buram ka jong pi ka jong na lane lada pi sung thait ban pet hang ni te nai pet ru biang hi ka bha ba phin nai pet ye kane ka life ko jonga rom ni lai ban ye ka ba phin shu ben ne phin shu tim si kumta te to kata ka tournament kala sedang te menta kita ki player ki kasi satar ki kasi fighter ong na to ki la ye don poplen te menta kin ya jit hi maki ya kata ka jaka ka jong ki ha e kin ya hiar te mangapa de ude tang nong pet to ini i lahir poklok tawar i ML maker umdere bangale shliang
kene ka tournament bang ngabu season studio tang namta ka group ngabu te namta jong fi subscriber lu ngabu te ngalada announce lada kwa ben join kata tournament te join po WhatsApp group ka jonga to next video lada phim lap ya tau link to ngan sapan isai sendon ya tau link ba ben join ya kata ka WhatsApp group ka jonga te khna punya yo ben ya lek kailang Jadi phalang la bam damage ilalek no i opi sainik la yo ban kill ya iba phalang jadi opi sainik la yo shikil jadi ini di ibadat sul idang zero kill mentah ikeling do hajan jong ikeling do don iwe bandai basi ada ka te ikeling do idon hapoka clock tower to hajan jong ni ini kerteng imaram gamer to hajan jong imaram gamer don iwe bandai imaram gamer hai tu bandai lakran to cha iwe babai dang don sepo te ni marami don hajrong ML Maker pidon ha group ayu nomor kidon ki number ki group teman tak kasing ka group 2 tapi yo pidon ka group 1 ne group 3 ne group 4 to hajan jong ne i bam don kerteng don iwe ini bam don kerteng la use dau tau glowang coy break the limit te ki break mentagi don stang arab kunai ngut kita ki de ki badang in te ba break the limit ro idang still zero kill ya menta te iba dat sol ro idang zero kill hi
Tengah mentang ini wat hang no jaka bakam long song shit hang taging ini pikai mo. Tah jan jong ni maram don wi bandai ole se di tu ju hi ju bandai ba menne ki baga baki dang yakun menne. Terus kemat ni DS Winston ro don wi bandai DS Winston layo ban damage 24 damage te wi bandai la sim cover da global. Sakmat jong irishan ro don wi I banda tong ba irishan ila krat no nang to yo le se im sungolong ban yakun persya. Festival ng koi ngaju pelakai la ka jong be ngam penju la kai lang ka group 1 la ka jong kasi ka group 2 la ka jong kasi ka group 3 la ka jong kasi ka group 4 la ka jong kasi ngam penju la kai lang ka ju kasi te menta kasi pade ka dei ka group 2 ban la kai the next pade ka la ban dei la ne la ban dei ka group 4 dengan sa pentip pada po group hi Toi master klawaj ila yo shikil sakmat jong ni I hilmi don yui benda te menta kasi te ta ka dialog ro kam ta don dialog than ka ka sentur Tengen su ya pikai su ya dialog kai tang kendian di nai ngoi ấy ba kata ka sentur ka long rempen kata ka telik menta kasi to KSR PKT7 mano bala apling kini arngu to ilashim kobar da global ka SP jung ir stang kenjat stang ban lain no te dang healing yala de mentai tu bandar try yo lese dang healing yala de la kiu shajrong to nadin jung ila don basia ila bam damage te inle kumnu te shajrong jung pi don wi banda group 4 kasih free fire to ngan sa pentip lanon lakai ka group 4 disembarking te kumno ban join te kidon killing ban join ka WhatsApp group te ngan sa share ben ngi kan next video ka jonga ing ba kata ka link te OP signing layo ban kill biang Jadi bagi badang sa man tagi don satang ar pongut to ini RZ as ilayo ban kill ya notu ngaklam issue to i masa broken dang jo zero kill to i ba klawai layo ar kill te ka shring laban fito pila lain na ka shring to i break the limit lapoi hapik tang bai dang so OP signing ilayo ar kill de season 5 try yo bandai nama ketika jan ba ipong kalau de naka season 5 4 3 kala bandai gumta
Toy that's all layo ara shikil te mentai layo damage being ichi baba ibadon sha ti sha khmat tong ichi baba la shim cover da global te klem yo ben play no te ichi baba la siat layo iba that's all te iba that's all la persiang ben prano yo te global jong i Pagi bang ko boleh sibun ba pila subscribe ka channel jonga last king la dapat ko ala kailang sa join ka group WhatsApp ka jonga tetong sa share ka link ka next video ka jonga Chakmat jong iba the soul don iwe bandai iba the soul layo 92 damage Tôi là sim cover yo le se la bande I OP Sainik te to man tain pe iba the soul la lej ban push hajan jong itu iba ba iba ilayo 92 damage Oh, ide iba the soul layo ban kill ya I OP Sainik daka headshot back daka AK to iba the soul ka sering kala bam ya I te in light nem to ila ban light nama ka jan kata ka save zone ka jan to killing do ilayo I ya iba that soul Sementa yo le si killing do in yo ban kill no ya baba dead soul. So killing do la baba dead soul la yo da ka headshot ti baba dead soul la shim cover ya la de da global idang healing menta. So killing do la kawang da unit. So baba dead soul la shim la yo ban damage ini killing do. So la yo biang ban damage biang. Thì killing đội đang healing ya la di bada sol lawan ban push bada sol layo dak killing đội layo dak headshot ngamut benang ya I bada sol to killing đội la here lamut ban push sajan thì đang healing ban full cho ya kata HP in sa push no thì la let ban push ila push hang tu menta iba oh imde iba dat sol nga bakla nga dong mut bade iba dat sol ti tom ni lay kata nga bakla ka jonga Ceki briu ki badang saman ta ki don si pongut te shakmat jong ini iwe I bam don kerteng la yo daka headshot ya I NK you tu daka dragonaf to I klawait la yo hadu san kill nga klem yo expected ya I watang si kill ru Cementa ki don satang prangut kita ki badang im to yo le se shakmat jong ini dex on I don iwe to don itai banda ini la yu I te in push ne kumno ni in up hadu ba I te I banda in wan hajan jong ini to ta shakmat jong I dang don kita ki badang yakun te ilalit ban push hang tu mentai la siat la yo ban kill ya I chu yo ban kill ngam ta ya speed kita ki khmat jong ban pe ya kata kerteng te dang don biang sa iwe banda tu ilawan ban push te na preng kini mano bala kiba im don stang nyungut na preng jong PR ngut mano ban late kashiring kam ailan chu EP kapor jong kashiring la jang kut setang arfue sekhan kat khandai sekhan jang tu mano bala na preng jong PR ngut tapen I pat ya dai kata ka jing ya sial la dai la shim cover da global stang ban late pila use bakla global hadu lightly to pila late no late no layo kill da is Samuel dia P Samuel ilayo hadu like kill to ini bam don kerteng layo ar kill
Klawai dang san kill. Tiki badang iman tagi don satang riungut. Lajan deh kata final fight. Choi Samuel ka shring labam ya pi khmat jong pi don wi benda. Teh pok teka factory benda. Choi Samuel ilai benda mentai layo damage. Samuel sha left don benda sha right don benda philek no menta. Choi Samuel ilai benda ba idon shot away ka shot hi sajan ketika tawar Yuki Ong kateng ketika tawar wrong stem. Ketika tawar wrong stem hi kala bendai. Choi bam don kerteng dang arkil hi. Choi klawai layo banai da ka headshot ya ikeling do se mentai layo adu ndriu kill. Te yo let's say ba ini klawai in your eye kata ka thong ti in your spat. Plus but utau karakter thamai utau CR7 bagi ong Cristiano Ronaldo ka skill jong uru ka batbit si Shahi. Last king ka group 4 ngan sapen tip hapo group ini lano an mentang empat nang benong dengan sapen tip hapo group lano an lakai. Mo last king. Sementara ki badang im ginon satang sangut ten apreng kini ki sangut mano ban yora tu khmat jong pidon wi benda siat aida ka headshot pilayo hang tu hajan page aida headshot se El Pyro. Coy El Pyro im don ya kata ka shot range te ki badang im mentang ki don sa saungut Samuel i klawai layo adu nyau kill. Coy klawai lai cuy banda Cui klawai mentai lasiat ye cu benda layo empat yo hatu lalek mano ban lek klay nap deng jong pi klawai labam damage layo teng ba klawai pin light nem naka shring pim light cu sementara lalong kata final fight hatu laya siat mano balak nap deng jong pi arngut lala deng ni parung bang so ini nong job ini di cai pyro lada jaba ini pyro imdon hapok ka group WhatsApp ka jonga kemud ngin penlek kai rematch biang sa sisin lada jaba idon hapok ka group ka jonga kemud ilade nong job ilayo yo tahu plus but yo tahu karakter CR7 telah jaba ini pyro hapok ka group ka jonga kemud ngin penlek kai rematch biang sa sisin Tila da jaba pi page artat ekne ka stream ka jonga te text private yang po group WhatsApp ka jonga o text private yang ngamut benang te ngan sub tag ya pi don hapo ka WhatsApp group ka jonga te pi perlok baro ya up manta sipang ngan post ye kene ka stream ka jonga bangan check ye bawa idon hapo ka WhatsApp group lada indon te ngin penlakai biang sasisin ngin penlakai rematch biang sasisin Tota nga nam tre ban post kata ka video ingin cu check ya kata ka okay ngan sa shoot text ya ngan ong nong job text yang temta kasi ka deka group tu ten yang text apo ka group tu tengi ab ya ka reply jong utau nong job lada u de u kerten jong de pyro lada umdon ha group tengin penlekai biang sashis Te mentangi ab ya kata ka jing reply ka jong tu ba pyro de nong job kanang ba unyo ya tau karakter Cristiano Ronaldo
Jongin pe ya bau latex ya nga. Bro ngade ngamentan. Ya ke ikat ngade ngamentan. Ya bau wong bau de mau nang job. Tengah kai. Sing cek gudan ha grup ayu. Mereka kerteng ngade pairo hangne. Ka grup tu oke la bende une nang job te udon ha ka grup tu la da ujubab bau de mau nang job kemun. Ulayo ya kata artat unsen ya kata screenshot nang ta artat send bat u ID jong u ngan cek ngan mau. Pide ba job jubab pide ba job saya beli penslam. Tapi baru na pleng jong pi ki chugi bay pi kaya kene ka live ga jonga don am ki bay ko aban le kaya kata ka friendly match. Don am ko aban le kaya kata ka friendly match la da don tingin pen le kaya si sini kata ka friendly match ka jongi. Te la da don de ingin stop no ya kene ka live ga jonga. Oke don oke to. Lada ko aban le kaya kata ka friendly match te option ngaban lock up so ya kene ka account nomor kene account dan so ya kata custom kan dengan da ka way ka account ka jonga. Banyo ya tahu banyo script ya kata ka room banyo create ya kata ka room te am ngan text ya tu nong job ban ong ngan sasen kamsi pang ya kata ka price ka jong i by day hok banyo yo balesi i la up slam ya nga. Gitu mentangin so ya kene ka kau jonga te suma up tang sipang ngan pas so ya kene ka video ya kene ka live ka jonga kendian ngan log in so da ko ka kau ka jonga mu si long ke ba la ban yai up ho. Tu ngalalok ini kene ka way ka account ka jonga ti ngencang ini snano ya kata ka friendly mo ka friendly custom kat ki bakwa ban la kai te one join no
last king pin le ne emba wailu ya kai kata ngan le ngan page next kita comment jeng pi ngakwa 1v1 but wailu ani pi kwa 1v1 but nga te pi la le ran pi nga la da le ran chi cha pi nga ta te abang ampat nang ban le kai bhai ala de pi challenge 1v1 yang nga te kamut ngan la sha kamut ngan la shu ram kuput pi 0 la nyau topik bang asnai kene ka rom kena ngapin yo join kloy no mapi yo ba full karum sibit te pin sa babi kene kade tangka friendly mo kade tangka friendly password pe ngai password pe bang ai password tang single nan tang khandai password ki tang wei khandai password pikwa duone solo ne squad ne tong sho pikwa duone solo ne squad comment tatar tu comment speed kloy comment kloy kloy tu pikwa duone la kai squad ne pikwa la kai solo ne ya comment nang tu to squad kat ki babun tingin la kai solo bet labun solo to labun ki bang solo tingin la kai no da kata solo to karum kala ready te ale wan jonyo pang wei kendai tu id jong kane karum ude iwei pra not lie ar iwei sau kendai password de tang wei u kendai id pada de iwei pra not lie ar iwei sau kendai id ude iwei pra not lie ar iwei sau kendai password pada tang uwei u kendai ali yawan join nok lo ingin ya sedang no ya kata friendly match kajongi jangan biang sa sisin id iwei pra not lie ar iwei sau kendai tu ibasan ki gaming la share tu id sim copy nang tu biang hi te password pada ude tang uwei u kendai toro ki thaba ha group ngan sa ban at hi manga tengah mla shu ban at uwei pa uwei te sa join hi ma phi the next video ngan sa send ngan sa upload ka video ba ngan share tang ki link jong kata ka whatsapp group ka jong ban join ban yole ya kata tournament te yang mentau ale wan join no ya kan ka friendly custom ka jongi te id number sim tho biang id number ngan ong biang sa sin iwei pra not line ar iwei sau kendai tau de id password datang uwei u kendai tang uwei kendai mo password to tang prangut ki badang wan join tang prangut ki don tang prangut ki dang don kita ki bala wan join te la shairu kan don biang kata ka live stream ka jonga ban ngin le ka biang ya kata ka friendly match te saya wan join biang po live la shai tingin le ka men si ha ka por kum to la ban de lai baje lani 8 baje ngan sa panti id udai iwei pra not lie ar iwei sau kendai password pada udah tang uwei kendai karum kala don arab saungut wan join kloy ya ba full karum iwei pra not lie ar iwei sau kendai id jong karum password de tang uwei kendai id jong karum udah iwei pra not lie ar iwei sau kendai password udah tang uwei kendai
Agustin wat pen slam shu bro sale kam kloi taka video thamai chongan nam pen slam shu la shai chongan sa upload lani ladang light por ngan sa upload no shibit hi ale wan join kloi YD uday iway pra not line ar iway sau kendai password de tang iway kendai YD uday iway pra not line ar iway sau kendai password uday tang uway ukendai ale kloi wan join no lajan bam lendet sama ngau taw ID bang repeat si repeat to kibri la poi sau pulai ngut satang san ngut satang sau ngut setang lai ngut setang sau ngut biang là left iway thanai setang lai ngut setang ar ngut setang iway kat bakloi karum la full setang marway setang iway hi setang iway benda setang iway benda password tang way kendai password tang way kendai karum kala full tementang ya start no ya kata ka friendly custom ngajongi te na preng jong ki bam yo ban join ta saya wan join no la shine ya kata ka friendly match kan don beng la shine ro ka live ni te saya wan join la shine te menta karum kala full te ngin ya start no ya kata ka tournament ka friendly match ka jong ni te to ngin ya start no in pen slam shoe yo bi thaj ban up te kata ka friendly kala stand te napling kini tingin nyapit napling kini manu kita ki kasih satar ke babun kata ka skill ka sap ka jongki pan pen ila ki jongki sap ngin nyapit na mentah ini tu kata ka friendly match kala sedang te kini ki player kasih ki jongi ki lai shong hap len ban jom no ban open no ya kata ka parachute ka jongki ban hiar no apok hende tu ini full ning la jom ha Bima Sakti. So ni to good night ya piru saya tiasuk saya posting suk saya posting bah net ba kata jing posting jong piru kan long ba so tenat bah to good night password incorrect bro rikasi rikan sai gaming karum kala full ta ka incorrect mah karum kala full lani password udah tang wei kundai meneng kan mentan ta kala full pim la shubun ta shikmat jong i fulling don wei benda ti fulling empat don gon teng bai tu benda im siat ini ti tu mentai la siat ilawan ban push i fulling laut ban kura da ti ka jong i tu itu benda ri klempat yo ban siat ini fulling tu shakmat ro don breu tin le kam no ni fulling hakti jong i dang don tang da ka wai lam ti la le no i tu bakili ba fulling lakil da ini kermi km tu kasih benar
Oh kini ki yele team up. Kini ki ba yele team up te ban yele team up em pchip kide kita ki ba bam don kata ka sub hok kanya la de am dei bang ben nomor ba haba ka hapo solo match de am dei gan ban yele team up hapo solo match de kam dei hok ban yele team up dai te kat ba yele team up te la itu lupa bam dei kita ki player hok kanya no Melvin Son simli plop ngayap te tom ni lei kata jing yap ka jing im ka don hi don ting ting bayap don ting ting bayim don ting ting ba job ru to shakmat jong ni wi banda I kasigang hati pun don iwi bandai dang healing yala de te na shliang jong pir don biang sa iwi bandai la scope ye pi tang shumi ka kli la saw ka tu ka kli pi la pra shumi la ala ai la ngala dep ong lupa ya pi ona din jong pi bakile pi la kile pi da ikul play membership connect net banking ne kumno oh hable da ki ATM ki visa card jong pi la ne kino ki mastercard kasigang bakile pi o keto sa revenge ma pi bestar sa revenge pi au kasigang ba ula kile pi dai Joy cool play la yo like la klem yo page tengah dang page ya kita ki comment ki jong pi klem yo page joy cool play start late no ila sim cover no da global ke spi jong iru kalalu te dang healing to cool play push no pen yo na saukil stang arab kendai ngun ki badang sa hamadan thma to cool play la late ban push tang ba la bam damai stang kendian ila sa bam damai to cool play pin yo ne kumno Hatu headshot empat yo damage pad yai ta kumoi change position tôi là change kata ka position jungi larung hapo pa sibe chakong đâu nin sandor lang wailo piong de kumno pau jong karumen ngam ngam stu e kata pi kali to text pa ngam pat stu password de tang wi kendai tang uwei u kendai kan de u single nan kan o te cool play la le no klem yo pe hai e ne i tiasi to tiasi tharai yo le se ka de sha kum ta te shadin jong tiasi ro don wi banda ka dur chat jong kala pau kendian yo ba le se ni di ba tiasi si sharu la ban tip yo ba men le ka ff te men si pat ka de ka por tia jong i to ngan sap le kai duo la shai la to tiasi la sha damage ila miss yo tu ka oh la yo da ka headshot to tiasi ba tu bi da ila yo arkil ki wan arngun ki sniu bang oh don ki bele team up meneng na yo i ki bele team up so ini ila yo kill ke SR PK7 I ne PK17 ne Z ne no ne to mi tu so to oh okay SR te unit i kum 1 te unit dai te shakmat jang pi don we banda bala ko wangi pi do bom ki le revenge bala ko wangi pi do bom ki
tolut chuang tu siang gulawang ban yo suk push na layo da ka dragon after la biang haban push na. Oke biang ban report iki bati mo biang. Lanem bro ban top da ka rural bank. Oh labet da ka Meghalaya rural bank labet ngar ngalebet da ka Meghalaya rural bank tang ba don kam shua ba pin download shua ya Google Pay anda pila download ya Google Pay te sa activate no ya tu ka bank account ka jong pi bat ka Google Pay te hang ta pisa la ban top up diamond la ne pila ban shna ya redeem code ru hang tu pila lut ban le kat ba pi mon kasih penar dang zero kill to zero kill. Teman taki kasih kisah setang kat kendai ngut ki bedang im te kasih gamer te idang zero kill hineru sakat perangut kidang sa manja ngala off le bro namar ngato password kat kendai oke tom lele people abak lang ong tang single nine meneng ong tang uwe u kendai hoi keng empat yo gon kasih gamer empat dan gon dang don da kata ka white lam. Oke tu sa join next la shai sa join la shai rồi don biang iwe kendai piong hỏi cái tăng uwe kendai ngon mình nè tăng uwe ngam ong tăng iwe tăng uwe kendai ngon tăng uwe kendai try yo ba kata ka jing ong jong ara kapan stu bakla ya pide yo pi ai iwe bat unan bo kendai te ta ka daw kala long kendai ngapa de ka jing ngut ka jong nga ong tăng uwe kendai na shua bangan snai ka rumang tu ngalapan i kan pe ne tăng uwe kendai mo nga tho ang nei. Kete ngan ong sa kumno shu ken kasi da ong da kasi tang wei kundai hiong hab ong ne kumno ne te to pen sai gen khnang mangan yo lam ya tai ken tin hab ong tang wei u kundai ngala pen mi tang wei u kundai te sa kumno shu sa tangkat laingut kita beri bedang sa akan yo pen tu i rai star kasi ru I don't know rai star kasi jong ini pe ka jing ne kai jong ini baba rai star kasi password kendai only to nine only tas to kelas ngap baklapi de benong single nine dengan laong tang we kendai dengan laong mena to ngi pe no game kan ngape si pe tu komen game pat ngam issue te ngaso I tang baduna kita gi breu pe nya ta ga gameplay ka jongki gen along kun nama em ban pen la kai duo I kum tu te tang friendly match kan benong tournament dengan pen la kai solo be ngam ju pen la kai duo re tournament dengan pen la kai solo be kamar kami bang solo pi to rai star kasi jongi empat ya kendu banda mentah pile live lamit pala piteng ladang le live mensi ngam don por tengan itu hoki pi nomor ba mensi ngadon dukan dok ha nga hapli od dok ha ta kadang se tang men mit iking ta ka poru te lai stang simble ngale mensi ru ba don kam don kata ka por ta badong si mari mata bedeng hapli od dok ha ta kadang kan to ini raistar layo ban kile cu yan tu kam ya pen yan cu layo ban kile to raistar layo arkil
don nap deng yung phi ki basa nong po ta sai wan tit dok kha kan nga na man nga shong dukan dok kha nong po te khnang bangan la di bha ha khnang bangan la an pelong tormen bha ro ken ngor pi itu ya no tu pi itu sandor lang ngai itu bro ya barilin oh ya barilin banrilin pi mod banong oke Rồi Raistar lai kendu biang ai benda tu hajong ni don benda yo ai da ka headshot de mano itu de badeng. To badeng la yo kill ya Raistar kasi. Di badeng la yo lai kill. Dang la kanya itu bro. Dang la kaya mentaru ti ke kerteng badeng ngam tip sure mari la chain kerteng be spangam. Te ngam tip sure ke kerteng jungi ke de kerteng kumno. Tamer son simli kuble shibun mo dan bok ba kata jing ai bok jing pi kan long ba urlong siang nga mangan la di puk puk. So ini dia ini Mickey layo ban kill si kill layo si kill te kill shimno yo te ka banti token ka jong pi. Satang perangut kido nita ki player kasi penare dang im hina du mene du mentatang bai dang zero kill. Te ki player gidon satang perang o satang nyaw don de praru tang nyaw. So ini bamdon karteng mentare yo layo ban jon biang nermo ini bamdon karteng. To ini SR Master Blood ru dang arkil oh lakat arkil kin de dang kat arkil ngali te dalekai dang bun zero kill hi to bakya ini la sha damage dong mun benong bakya tiu kuble shibun fi bro kuble shi hajar ngu bapila ya rap kersan yang aru to ini blood sistang ban light tang bai la healing na left don na right don te setang ringut kita bedang sa menta tu ibadeng la yo ban siat ye TV banda to la miss kum no pi miss kat tu ai da headshot sa na jong ban napo kum no oh la yo halas te la yo hi claim ID ban krat chawai oke to kuble shubun ma sa ong shubun wa gi polok jeng pi mon tid do khana setang san ngut to Miki shakmat don itu ibadeng ai da headshot Miki Syakmat na ada yo sngo bakaran mangate latip kin badan biru lang syong no ba im yo sngo ke bang keren best nong sik WhatsApp group atau WhatsApp group ngan sa share ka link ha ka next video ko jonga bangan sa all te pin sa tip pin saya join lut baro ngan yale ban pen yo lang lut ya baro tang ba ngan yale kin ban wat la dang amla ngan yale ba tang ba ipor yang kan ipor to kasih penar hadu mentadang zero kill la sa stang saungut te kasih penar penyo sikil to blood tu dang in layo like kill ile ihnya ini Mickey. So Mickey dang songkai pangat hang tu po box. Oh to satit bin mo to kublish bun. Nope. Kill si we are like sau pidon sa pipo ni live jonga. Tangan check. Pim don re do. To shakmat jong ini kateng o minonyo. La late no hai master blood layo aslu sau kill. Samantala long kata ka semi fight. Kampat day kata final fight. Kata ka semi fight. Mickey kasih penar dang zero kill ni. Coy master blood kini laingut kita giban ya kum semi fan te mano bala ngam tim tingin saya peng
Cui blood ilayo ban kill headshot dekat dragon of ilayo sun kill mental along 1v1 satang way Miki layo ke blood layo damage life way but arp way te iklam yoshu ci hiar nang tu late push no kam ibang kata ini i master blood idang healing nya ladi menta kendiat te to iladep to ila sha damage biang dang yo damage mo nang tin dang yi se oh dang yi ho to hatu te global lapai hi se to tu te la le hatu haden ding to i master ke blood ila ri ila shim cover haden jong ne uding ci mencai ci wi benda in le kum no in song sa hang ci hapo ying ne in one jom no ne ngam tiep to ini master blood ila le ban push ila kawang daun net em pat kawang idang suban atu layaf fiu la kawang na global ngada mut la sian atu layo ban siat MP40 la sim kabar biang pin PK SP jong ini Miki SPO kadang full itu so pinelek kum nom ta ka sering ka mailat su IP atu Miki pi lalik cabar jong ka sering Miki lalik no lalik Miki lalik lati kenal lati lupa ban salik no ka sering kalabam artat ngat gulitang wi guli lalik ini SR Master Blood ide ita inang job dia kan ka friendly custom kami te congrats ni nong job te pisia baro ki bam yo su ban join menta kami na yas ngo ya kata saya ban join no la shai mensi ha kapor arl baje la ni lai baje tip ni kan sapoi kan notification ke jong pi ondang last dang ya kata ka live ke jong te ali saya ban join lang bat nga la shai mensi ngin ya shong shit lang kanang bangin ya sngain lang te kicu giba kwa ban join ya pok grup ka jong ngaru na ya du jeng kermen te pian saya yo lut hi ban ya join jang ma yaisha ngamla ban penjoin sin join lut ya baro te tang ba suki jai nya tre ya kakam je to ta kajing ya teli kalong kabor tingin ya teli lang baro para youtuber te lada don apreng jung pi ke baya don ka YouTube channel ru pantip syanga kenang bangangan ya subscribe ya ka channel jung pi ban ngan yarap ban share syaki perlok ki jong ngaru te kajing ya teli te kalong kabor tingin saya ki ulang kan para kasih te tangkat nei kan ka live ka jong ngaru ngaku ana ban penkut artat ki chat jong ngaki ladai ta pelan tengah ko bendam no hapo nep te to ya mentakan ka live ko jonga kala ko te kuble shibun nap deng jong piki balawan wisi dia kene ka live ko jonga ki balawan pelut por ban page ban yarap bet kersan ya nga te ngam to ni bana siu ya pi te hendai tungin ya telilang te ngan salah ken to suki leng ba kajing kersan ko jong pi te ngan salah ban ya siu kaliang da kabarit ru om da kabahe da ngam la da kabahe ru te to ya mentangan pen kuno ya kene ka live ko jonga nambun tin shu te kawan yang kendu ban ngala Simon Singapore live dengan saya le biang kita ki friendly match ya kita ki so te la ki bakwa ban join ya ka tournament te sap ngan sa share ko video ban join kum no ban join po ka WhatsApp group ka jonga te baro na saya ban join no anda ka room ka anda ka WhatsApp group kala full pim la shu ban join te ngin sa shna biang sa da ka wei pat ka WhatsApp group ka bat thamai wat kuslai la da don nap teng jong pi ke bam la ban join ting saya thu yang komen yang hapo te kibala komen yang ngaru kibangam yo ban reply ru nais ngoi e kibun kibala komen kibangam yo ban reply ki don kibalong kum taru te nais ngoi e yamanta te to menta te ngin yang no bye bye good night mosquito bite from Jingshong side te saya post new bha saya tia bha dan bak bapin ya post new bha ya kisamla ki ba ki bathon jong phi pin post new la kata ka jing post new ba comment ka ba sunglung men sim ka jong phi Teto tangkat ni kubli shubunnya fi baro bye bye ngin saya kendu pat la shai